Sakala sabezwa bekhuluma saze sakubona nathi welakithi. Sakala sabezwa bekhuluma abamhlophe saze sakubona nathi welakithi. Coronavirus kills. Oh yes, coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II. Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa. Siyabonga lengoma esithola kuqembu lendosakusa The Morning Star ebonisa uzulu mayelana lengozi ephethwe libhubhane le-COVID-19. Siyalamukela abalaleli bomsakazo Ntepe-Manama Community Radio. Namhlanje sililethele uhlelo esiliphathele UZT Union Zimbabwe Trust bebambane le-National TB Program bencediswa yi-USAID. Elang basotho bethu ase re tla bua ka ditsela tsa go itshireletsa mo TB le COVID. Ke le thoko rothe re mo kotsing ya go tshwarwa ke bolwetse jwa TB le COVID fa re sa itlhokomele. Sa ntlha se se botlhokwa ke se fa re na le molwetse wa TB kana wa COVID kana o mongwe o tshwereng bolwetse ntse go etsa so a re buleng monyako di difastere gore o tsene phefo re rutsetseng balwetse re fa ba gothola le mo magogweng kana mo tishong a seno fetsa go etsa jwalo ba batsa tishio ba ba ilathela mo bineng. Fa re nna mo lapeng le lengwe fela le molwetse re tshwanetse go tlhatlhobiwa COVID le TB mo sepateleng a lelapa leo rothe go direla gore re se ra tshelela ba bangwe bolwetse. Tswe balwetse ba COVID a tshwanetse go le nosi ba se ka kopanela le ba bangwe ntlo go fithela ba fola. Gape ba tshwanetse go apara maski nako tsotlhe. Sa bobedi ba ba berekela mo di-mining kana ba ba nnang ko di-mining kana mo go lemiwang teng mo go dirwang teng di-asbestos kana disamente ba tshwanetse go apara maski go thibela megare pele go thibela go tshelela ba bangwe bolwetse. Ba boraro botlhe ba botsogo kana ba ba berekela mo sepateleng ba tshwanetse go tlhatlhobiwa bolwetse jwa TB gabedi mo ngwageng le fa ba belaela gore ba ka tswa ba na le bolwetse ba tshwanetse go ya go tlhatlhobiwa. Botsogo ba tshwanetse go apara maski fa ba le mo ba berekela mo wading ena le batho ba ba lwalang TB le COVID. Mo dikokelong kana mo dipateleng tsotlhe go tshwanetse gore go nne go le school go kinilwe go ntshitswe matšhila diroli le go sprayiwa jalo thusa gore re bolae bolwetse jo kana megare ye dirang bolwetse jo. Siqhubeka sikhangele ngokumele sikwenze uma silezigulane emakhaya ezilegcikwane le-COVID-19 kunyele lomkhuhlane wofuba abathi yi-TB. Kubalulekile kuba bonke abatholakale belegcikwane le-COVID-19 bahlale endlini beze bephole. Kumele bathole elabo ikamela bengahlanganyeli labanye njalo kumele bagqoke izayeka sikhathi sonke lapho uma bengenzeka bahlangane labanye abahlala labo. Labo abaphila legcikwane le-HIV kubalulekile ukuba bahlolwe i-TB njalo. Wonke amakilinika kanye lezibhedlela zeZimbabwe
ayahlola sikhathi sonke uma uthe wavakatshela khona, kungakho sebenzisa lelo thuba. Ulakho ukuthola umuthi wokuzivikela ukuba ungahlaselwa yi-TB. Lo muthi ubizwa ngesilungu uthiwa yi-Isoniazid Preventive Treatment. Lo muthi uyatholakala kuzo zonke izibhedlela lamakilinika eZimbabwe. Siqhubeka sikhangele abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu, 5 years. Siyakhuthaza balaleli ukuba bonke abantwana abatholakala behleli labantu abalegcikwane elingaba ngele-COVID-19 kumbe le-TB kumele ngokuphangisa bahlolwe ezibhedlela ukuba abahlaselwanga yilelo gcikwane yini. Abantwana abancane balokubanjwa ligcikwane lelo ngokuphangisa ma bethe bahlangana lomuntu olegcikwane. Akho kubalulekile ukubana bahlolwe. Ngemva kokuhlolwa, labo abatholakale belomkhuhlane kumele banikwe umuthi wokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane. Njalo labo abatholakale belomkhuhlane wofuba, i-TB, kumele ngokuphangisa bafake ehlelweni. Siyakhuthaza abazali noma ngubani oyabe khangele abantwana ukuba bancedise abantwana ukuba balandele indlela yokunatha imithi. Abazali bayakhuthazwa ukuba ma kube lengxaki ngokuphazima kweso mabasheshe bavakatshele emtholampilo. Okunye njalo okubalulekileyo ukubana kumele kuhlale kuvulwe amafasitela ukuze kubethe umoya. Kubalulekile ukuba wonke umuntu ahlalahlale aye emtholampilo ahlolwe. Balaleli, liyakhuthazwa njalo liyaziswa ukubana ukubhema kuyingozi empilweni zethu. Lokho kwenza kube lula ukubana uhlaselwe ngumkhuhlane wofuba, i-TB. Ukubhema kungenza kube lula ukuba umuntu ahlaselwe yi-COVID-19 njalo kube nzima ukuba aphephe kulolo bhubhane. Siyalikhuthaza balaleli ukuba sime ukubhema ukuze sisindise impilo zethu. Balaleli, siyagcizelela ukuba lazi ukubana umkhuhlane wofuba uyavikeleka njalo uyelapheka. Liyaziswa ukuba wonke amakilinika eZimbabwe ayenelisa ukwelapha i-TB njalo ukwelatshwa yimahala. Njalo umuntu ole-COVID-19 ulakho ukusila. Uma ungabe ucabangela ukuba ungaba legcikwane le-COVID-19, ulelungelo lokuthintana lenombolo ze-COVID-19 hotline ezithi 2019. Siyabonga balaleli bomsakazo kaZulu, umsakazo weNtepe-Manama Radio. Sesifike emaphethelweni ohlelo. Umbuzo wale iviki uthi: yiziphi indlela zokuzivikela okumele sizenze uma sihlala lomuntu ole-TB? Ukuphendula, bhala ibizo lomsakazo wakho, ubhale impendulo yakho, ubhale ibizo kanye lekheli lakho, ubusuthumeza kunambolo ezithi 0784 236 036. Ungathumela ku WhatsApp message or ku text message. Abangabe belesifiso sokwazi okuningi nge-TB kanye le-COVID-19, xhumanani labe Union Zimbabwe Trust ku Facebook page yabo ethi The Union Zimbabwe Trust, ku Twitter page yabo ethi @UnionZimTrust, ku website yabo ethi www.uzt.org.zw. Asihlangane njalo mlaleli ngolwesine olandelayo kuviki elandelayo. Lolu hlelo liluphathele Union Zimbabwe Trust bencedisana labe National TB Program abencedisana yi-USAID. Siyabonga abalaleli bomsakazo kaZulu, umsakazo weNtepe-Manama Radio. Sesifike amaphathelweni ohlelo. Sizavala ke ngengoma kaMadlela, asizwini-ke. Bangisaqala ukuthandaza isikhathi sokukhuleka. Sikhulekele lubhubhane eselufihlize umhlaba. Mangiculo zomoya bakithi ngicela ningibize khehla.